Yashisa lapha ngihamba khona futhi umlilo yashisa esimnandi umuntu lapha ngihamba khona okhayethu nabodadewethu ngilapha nje ngithi ngizolitshela ngiyavotelwa ku ZBC radio station bafowethu ku top 20 bengicela ukuthi lingisupport lingeseke bafowethu kuzo zonke indawo imininingwano yonke nje ukuthi kuvotwa kanjani kwenziwa kanjani inamba yami ngizoyifaka lapho ngathi abafuna nje ukuthi beyizwe inamba yami ithi yona 065 65 308 33 nguDr Yandile okhuluma abafowethu ngicela lingisupport nabodadewethu angilutho ngaphandle kwenu ngiyalithanda kakhulu nguDr Yandile umfana nje odume kakhulu emculweni